Dobrodošli u Ješkovo, ja sam Dragutin Ciglar-Lao, vlasnik Art centra Ješkovo. Mogu vam reći da je sad se održava 18. međunarodni simpozij umjetničke keramike Zemlja, Drava, Motacila, Alba. Znači, do sada se održalo 17 međunarodnih simpozija po 10 dana, a prije toga smo 4 godine imali po 3 dana je bile u biti kolonije keramike. Onda smo vidjeli da je to prekratki rok da bi svi posjetitelji i sudionici mogli napraviti nešto značajno i to. Znači da je sad to u biti jedina možda u Hrvatskoj da je 10-dnevna radionica gdje počnemo od početka do završetka, znači i čak imamo i zadnji dan izložbu radova koje smo napravili u Art centru Ješkovo. Pa gledajte, u biti sad ne znam koje je to godina, ali ne znam, možda pred 5-6 godina smo imali ovdje 5 govornih područja, da sam čak imali privoditelja, jer gledajte da vi znate da Talijani ili Francuzi uopće neće ni govoriti engleski, oni svoje, i gledajte, tu smo morali, a kad vi tu prve dane svi mašemo s rukama jedni s drugima, ali nakon 10 dana kad svi odlazimo svojim kućama, kad bilo kaj, onda je i plaćenja i u biti suze i jednostavno kad po koji umjetnik ima avion, kad ih vozimo na aerodrom, onda je tuga i žalost jer znaju poneki umjetnici da više nikad neće doći na Ješkovo. Pa bilo je puno i šaljivih i tužnih, ali u biti za mene je bilo u biti najljepše mi je bilo kad su mi bili umjetnici radili 3 ili 4 dana i kad mi je došla prvi puta grupa osoba sa intelektualnim teškoćama iz Koprivnice, Latice, kad su oni pohrlili k umjetnicima te suze radosnice da mogu skupa raditi sa njima, tako da smo tu prvu radionicu onda imali sa Laticama, evo, koje i ona sad traje godinama, svake godine, evo ja radim i sa njima. Znači, to mi je najveće to kad sam mogao priuštiti bolesnim i nemoćnima, da isto na neki način se kreativno izraža, da jednostavno budu stvaratelji i oni su vam jako sretni, zovu majstore, pogledajte ovo sve, onda to mi je najveća sreća kad sam ja tu doživjel na Ješkovu.